Ela yan si pilot phaya an lu tanga ela mi wan wai si cha cha ma tanga don phai ho kha so ta diak pon bung bul tang don chuak phaya nga pakhat tin line khat in kong khat in wan wai soi fia na sa sin hey ro surwa kan dilawa diak lut tok tur ven la motorin tuyran the huwa ni hi kalkong bo thang le mai ka bulet ka siam ti ra ba ke hela thian ka tlan kol pe lawa padhenia a padhenia a padhenia dora ke in ka kal phei don ni hei han vlog phei pa hi ka du rim sima luang chuan ro khum two wheeler showroom and servicing te po lo om to ni len pa vlog pa in kan ti vela ni he kan scholarshipพอchung ki khoi lip sen sa don khok mai hai tek mai la yang vum ther thur mai ni hat hial no ka channel pakhat jo kha chia min kan sel saka mi video ka post sel tu ka an thin ri ma min kan sel sak da ya chu wan chuan channel thar ka siama ka channel thara the traffic police office ania hey acha don kho mai lai chu ni hey cha kho mai nan be cha phei khop ma Ela hi develop store ania ani lo chu om lo in ka thia ko sipa traffic office bula hian ni he mana han ka video pakar han ka da to lo kala lo mo kan ti chele wa no wai tin na motor te kan ti no are sa kai no la mai vlog chal yan scholarship chu idor binga ka MS two wheeler parts hey alo om la di ta ya thian pai Matador le lam ma ngam lo tu ka bungwa heu afa pui ve la muk don chau ani me langa MS two wheeler parts hey bot lion be na sakop ma i don lem khop mai nó không có gì có thể là có cả cái chỉ tiết là cho nên thay là theo cái chỗ có tuột cái ăn đủ lố mà bọn nó có phải ăn cái thuốc mà và từ đi rồi rất phân lắm quý miệng khóc mày chết không mày Ele di turbo lo pe da motor với cái tuổi thầy lâu anh em bullet chu central bushing alo chetela wagin karan thale lo nia central bushing hak kan lo do na ni lo chu kan ngai lo tu nia ma se hei arem chang ta lawa kan vlog pa theya lau mai na
รูดแรงอาชาโดนครบมาเฮ้ยเตะไหมใครกันก่อนละ10เดี๋ยวก่อนเขาไล่ชาตะกินเสียงของไอ้กันไปเสียนี่จ้าพอได้เนี่ยช่วยเราด้วยพูดมาหมูน้ำมาตีไงนี่ให้เขาไล่เวลาเราเที่ยวเฮ้ยต่อช่วยดีเราชิสต์ก็จะเนี่ยปกติกติลันต่อพานี่อันนี้จะเป็นหลังไปเลยนะละเชลวันนี้มาหิมะนั่นครับไหม